noi lei sit na hin don lai za pat in thil so ki dang dam mo ve sit le mi him te dinga thil ham na hi ve za chom an hu su in hi a hin lunggil ta a asul nung i hin zui za i vet si teng le hi chi phat ha sa an hung zo se la ya kun chun atam zo pathen a kita an nei za ta san mi ten tho zo na le polgar kaina anei theidan u thusim a ho a kon in imudo thei in hi mi hin khanin ata san na pathen a dat ta angam tin le ama chun be na ta be anei thei sin hi thil su le ahung hung zo se hi a hoi sel a pasel le eima mimbal lunggel dei bang a zi a pathen chu a phan ta san the a hi iti du ham ole ham sit le bang sit na bim se hung si a pathen chu ta san ha sa isa du ham ta be in pathen ta san di ta ho de in thil su le ahung hung ho hi ama phat sa thil gui ri a hi ya isan thei du a hi ama dailama achi zing le se hin ko sum a thil su ho hi su bol sa adin zo a hi eima dai sa lam le ngai tu ti ho chu dol koi a phun chil le lung oi lo na nei lo de chu le ha sam le ti za na nei lo dun zo a hi a zai chu pathin in nang le ke ding in a phalam chu a zon hi sam som ni le thum chang khat chang ni in hitin a sai zin hi pakai chu kyang ngoi chin a ai chim pa hi keima ha sam hun li aman ham hingdum lak la kyang ngoi pul in ikun sa sin hiling lo hil a tui ve na pangdunga ai pi le mihim te hin ko sung mong a hin ha sat gan theile patip na za chom hu ding lo hi a hin pathen tu theng in iti hil First Peter bungli chang sonden na achun ngai te ho nang ho patip ding a nala ova meya ko nga chu thil kidang na chu uwa hung chua bang in kidang se un tin asai in hi chuti e ze chun phat chom khat le se thil a ding in elung thimu kim sa alovin mitna mu thailo tun so na kinepna aga mu thaine lampi izot laiza thil so le hung si ho hi ei ho dia patip na neu cha a hi bo ve tin keldo zinte 2 Corinthians bungli chang som le sagi som le gi achun hitin akisun hi zenam itile chom khat zen chading a ka thu ziu he su gan thaina za kha hin tun sot kim lo pina chu ha slema ai sim pi ve zin sing u hi mu the thil kat lovin lo thil chu ka kat zo ve mu the thil chu chom cha khat a ding a hin mu lo thil bang chu tun son a ding a hi ati a hi khap be su le Jesu Christa nu na zui na a hi ha sat na le mu thil hang khala bang pui lu cm Jesu Christa se zui ho zeng zong chu tui pi kinong a hui pi le gu pi ha lai ta achun khap ve kyu zong hello ni ve zen theding din mu in ana ubun hi se zui te chun thil phalo thil di lo abol si uham ole achon se si uham he pui adi ta pa abol uva Jesu nung azui si u ahison hi Jesu Christan apui na mun tui pi kinong le hui pi ha na mun chu anna zot u ahison hi Zenam itile Christa ata san naw le anung zui naw chu hi chui hui pi le gu pi kinong lai achun galut lo u hile pathen chapa Christa hi na athanai na le athil bol thaina chu agamu do a het do lo du hi ichibang chun tu ni zong inu kho sunga hung zi hui pi le gu pi bang a ti za ni kho ho hi eima deilam zo hilovin ta sana dat ta nei pum a Christa a epi do teng ule alo pi na chu imu do thei zo ding u hi Jesu Christa chun lui pi pam lama ai na nga tu u hi boy Christa ama ta chun ei han pi sing zo u hi zi chun hi chu hin kho pha sunga hin ipi chu boleng ham ti iti hin kho kaman ding ham hai che pen chu apha asi ham ti chu bon cha ai han pi le ei pui jing pa ko ma chu tau na to tho a ki ho ma pi sing ding so hi rom bung ke chang som ni le ke achun hitin ki som hi ahin pathen ngai lo ho cheng se
ama lunggut lamdol ta aki kau ho ding wang chun izakay apat na din u atang hom di chu iheve pathen ngai lo ata asan na kichi na nei ami te ding in akhon na chan ge ding in thilpha ai bun pi ve ti imu the in hi ze chun so pite tunin thil hung lung ho hi ipiti ikimai to pi ding u ham kichale lung se I pum puma kimai to pi lovin krista a ta sanadi ta le kita ana ta ne a atho hil ho a kibul pu a ikimai to pi so din u a he angai zo se pathen phat thaina bo taw han